Haka ketengpa panukun panumersem bakut amen. Ko play try kan ran. Melawan yalap ya kahima jumi hasla pertai. Aingu yemi ku kan ran. Melas wan ban seng kahima jumi. Kahima jong kajing pedim ya ki babun ki tu baro ki ba manakot. Karku gardo ai kan kahima jumi karku gardo ai kan yalap niam baro. Kam taman penyar ya kahima jumi hang ni asla pertai. Kumba bihi melai kum banyak man penyar ya kahima jumi. Dau Chris utrai kenra jumi. Amen. Ko para bangai bayi baro. Hajan berhajangai. Ningkong ni syam ngai ku belai. Ya pi baro hagani kasengi. Nadu baro kilong pa kilong kemi. Ki kun samla bat ki kanarit baro. Ngaku belai gerpang ye ki samla jungi. Kentu bai. Bat perlok jungi. Balawan rekod ya kani kacing keren junga hagani kasengi. Kapang pedeng kabang aku aban keren hagani klimat kalong. Syapang kamisyan jong try Jesu bat ke kamyalap jongi. Kabalang salon sar kaya pen priang ikubor jong kajing penim. Kajing temu jong kajing im jongi kalong bangi day banyalap ya kaktian jong blay haki para breu jongi baro. Lada day por ni day por. Kumbaong Paulus sitibaar syayu Timotius sawar. Nadu basdang kabalang ikot yaka kabalang missionary. Kabamot kabalang banyalap. Kumtang na yo iya kajingay naki missionary. Jogari sabngi. Kadairu kakamram jongi menta. Pat ban ay kaju kajingay. Yaki parado parasnam. Yaki paradok parajor jongi. Iron kam banyayalap. Yaki hima jong utra Jesu. Banyo jingim ni day ban khot yaka keteng jong utrai. Ban khot yau try ni don kam ban ngai. Ban duk ngai hau try ni don kam ban sngap ya ka ktien chung. Ban sngap ya ka ktien chung ni don kam ikino yalap. Ban don kino yalap de ban pha ikino yalap. Gospel ju Yohanes arpo we. Kam jong ke apostol khat lai rusau khat san no arpo kendai. Do na markatang ini pusan yakini kisan teli kimat Kipan hakani kasngi. Kabanding kong balay ni day banyalap. Kabaar hangno ni day banyalap ni kong ng syap. Kabalay kumno ni day banyalap. Kabasaw kee ni day banyalap. Kabasan ayu ni day banyalap. Kabanding kong balay ni day banyalap. Don artali ki tauba jong kajiyalap jongi. Yagang hima jong balay. Namar kabanding kong na marka deko kumakraw jong utray Jesu. Gospel jong Matthews arpo prakat prado arpo ke keren syayangi. U Jesu lalay hajan bolong haki kat wengot yang ala ay kabor baro habaneng wakandaw kilay na marka tash kajay benriw baro bat penlong yaki kisendran jonga. Penbaptis yaki yakateng upa baru kun baru mensim bakun. Dohika yaki barakhe ki kum jonga baro. Bato tips cam bangan don kat bat pi berbor hadu ke bawai no ka pertai. Kini ki ketien ki long ke hukum Jesu hukum kileng. Penlong kisendran jonga hikaya ki. Kini ku hukum makrau jong Jesu ubalami pan kalau long ke badon kam syakijat ben riu baro bat kalau ke badon bor laai ke bor baro habedeng bat kendau melong try Jesu. Kau kumakrau kan kedaw lai teli ki kamba kamsan. Menengkong Jesu ang penbaptisi banget baro. Bar peloy ki kisendran jonga ikijat benriu baro. Bala hikaya ki hikum jonga baro. Kabar kajing tim ladangim yalap. Dayu Paulus bukuat balong kordit yang ladangam yalap iya ke gospel. Citi menengkong junong Paulus siginong koren kendai kan riu. Kordet yang ladangam yalap. Kani kajing yalap kan penmi na kajing selai jong kajing ngai bat kajing ye. Namar
ngangek ngala keren ngingek batkum tangi keren stiba jong koren sau khat lai ka jing ie yu kres ka nyat yang i stiba jong Paulus jong koren san khat sau la dangim dan jing ie shisha yu kres ngin salia hiru ban sha shitom na ka benta gospel ban lek ban yalap namat kata baar hang nu ngi dei ban yalap ning kong ning shap e kau kuma krau ka long ka per na iwe pat ngin pule ki kum ne harum Lukas sa arfusau sopra ka bong pinlong kisaki jonga Matthew arfupra khat khandai ka bong penlong yaki kisan ran jonga Markus khandreu khat san ka ong toyalap ikubor babha Yohanes arfuwei kumbau pau la pha yanga ngaru ngala pha yapi ningkong ngidei banyalap ha Jerusalem kakam jong kapistol iwein riu kumbau Yohanes baptis walong usaki yau Jesu ukpau la saki lau kun umensema khoi la saki bat baro kin prophet kila saki kam jong ki apostol sipau sa pulai kamot ayu banlong saki kamot bandon kama kapor banyo mat yau try Jesu direct experience ban kencing don juga experience ban yoman ban tare ban kta Lukas art posau life kundai kam kan nyeu art pun nyeu jong uhi menta ka kren kencing amat utra Jesu hakanu kecaka ni dei ban yalap ningkong tos dang na laka yiga sem la jong bong Petrus sau khat san kabangi saki yaki akor joki ruk khot Stephen kong jong Paulus no Timotheus lai khat san nadong shadong de ban sedang na Jerusalem ningkong ni shap kam joki apostol we pra hakakam saki Jerusalem kamot ayu ka Jerusalem kamot na ka yinga sam la jong nila ban yang saki na Judea nang ta Samaria bat khadu khadwai shedu ka perkot ka perthei kamot ayu ban saki utrai sepok kaying la sam la jong hapo karampai ni la ying la sam la jong ngin nu ai nuk sababha yala ka tengah yala ki kun yala ki bahai ngasam ban tep hai gospel ban tep kuno ban twai kumno ban pule ye ka jing sneng jing krau jong ki apostol ude ban nong panya ya ka ying ngasam ban penalty ban disiplin ya ka ying ngasam ye ki kun ki hakaktian ka thalne hakaburam ka kor hakatibreu tu blay ban penbet ban bha ban alam ban kedaulanti ya karempe kata kadai ka jingalap nala ying lasem kabalai kumno ngi dei ban alap ngila ban alap nda ka bayeng saki ya la ka jong ka jingim ka bobha ngila ban alap da kunuk sa jong ka jingim kumbong Paulus chau Titus arnyo Stephen kong jong Petrus san lai kanuk sa berkakor babha padeng ki bompat long Kristan kadai ka jingalap ka bakrau tam he pelong yeladi kum syakri basngoret ya baro bandup yo ya baro Stephen kong chikinong karen kendai ka kendai ro apusau ngidai banyalap da ka por umen sim bakhot Stephen kong jong Paulus Korin ar khatlai yalap da ka jing sngoret mesim bat ka jing trai u Christ Jesu Stephen kong jong Paulus kinong Korin sau iwe ha ka ji yalap mau dei banang krau mangi kinong yalap di banang kamret Yohanes lai po ngim dei banwat ya ka burom jong ki parabreu burom perthei ha ka kam yalap gospel Yohanes san sau puwe klem kwan pisa haga bayalap yau Christ Jesu Stephen kong Paulus nong Korin kendai kat prad kat san ke ka bangi de bandelap ngide bandelap kalong Jesu Christ udai utrai Stephen kong jom Paulus nong Korin kat alai ba ngite ngi penbana yau Christ alot ka ding pana Stephen kong jom Paulus nong Korin iwei atpulai kini ateli bangi de bandelap kabasan ayu ngidei banyalap
keketin ublay kadon hajan jongpi hakadum yang sintur jongpi hakadon nuat jongpi kata kamut ke kubor jokan jingek ke bangila lap nama radangi pla dakerum yang sintur jongpi bau kresu long try bat ba pingek hakadon nuat jongpi bau blay lapin mi paju nak bayap pin la em habau bri ungek ngadu kadon nuat uyo man hok bat haba pla ne kam yang sintur unyo la em siti jong paulo sinong roman chipau pradu chipau krancha yangi pi pla Jesus Christ long try ngin la em pingek ngadu kadon nuat u blay lapin mi pat pin pen man hok ubala sya peniap nak banta ki pop jongi baro bat ubala mi pat bagin yo ayat kajing man hok Roman sau atpusan kajing penkut kalong kani habakut kirunget kide ban roy kide ban kiu irat nak kam yalap kumbai lapu ki apostol ki kam jo ki apostol na ki kam jo ki apostol lenong iwei khatsan habaka bening kong belalap ki apostol la roy chis pa at pongwat kam jo ki apostol ar sapuwei hakau jingalap ko pa ar la yo baptisma lai hajan ngot dekat jingalap jo ki apostol kam jo apostol Saul hawa ki apostol ki lalap yang lot poi rusan hajan ngot ki bangai bakila yo ai ka baptisma ka basau kam jo ki apostol san khat sau bun ba daki pau hajan ngot ki balayo ai ka baptisma ka basan ke kam jo ka apostol ka atway ndu atpo ki hajar ngot ki bala priang ye ka jialap jong ki apostol para bangai bai baro ka balang kahima chumle kanum dei ban sa kumchu ke de ban yar man ka bami ka por ka ya ka singi nama kata de manga de mapi balong ki atiar ban yalap ya kahima chumle hakani ka si utrai ban sawan khat pratarek ka de ka si utrai mission patkan mau yang ni baro ide ki missionary ban yalap ya ka teng jong utrai Jesu nama kata para bangai baro ngakan tu kan fam ya pi iwe pa iwe ngadwai bangapan ka bon oblay un ker khui kai ma chu oblay ya ka balang chu oblay makanang yar ka sapriang sashet lop ka prathai to oblay kan rat un ker khu ka do ya pi baro ukpa badukon baduman stem bakon amen